Dobar dan, dobrodošli u Miralicu pričalicu. Danas ćemo čitati Snježno kraljevstvo, sestrinska ljubav. Danas će nam čitati ova lijepa sinjorina. Ojme, meni, ja ću poluditi s vama tri. Hvala vam puno, divne ste. Evo, kao što je Iva, ja ću poluditi. Ja ću stvarno poluditi. Iva, Mija, Iva, Petra. Mija, Iva, Petra. Ući u glavu. Znači, što je Iva rekla, čitat ćemo Snježno kraljevstvo, sestrinska ljubav, ali to vam je jedna pričica, znači kratko prepričano Snježno kraljevstvo iz 5-minutne priče o hrabrosti. Evo da znate iz koje knjige čitamo, znači tu ima više kraćih Disneyjevih priča. Kako sam saznala od Petre, vama dvijema evo jedna od najdražih priča, je li tako? I bitno je napomenuti da su nam ovu knjigicu donijele sestre. Ovo je i moja knjigica, imam ove sve, a sad moram dopuniti još ove. Wow! Baba mi je prvo kupila jednu, pa mi onda kupila sve ove. Super! Pa ćemo nekad onda kad budemo opet snimali, pa ćete jedan put donijeti ove, jel može? Evo danas ćemo čitati o hrabrosti, pa da vidimo tko je ovdje bio hrabar. Iva će mi pomagati. Dobre. Iva će mi pomagati sa okretanjem stranica. Pripremite se, krećemo. Kaže, u kraljevstvu Arendel svi su živjeli sretno. Kralj i kraljica bili su ponosni na svoje dvije kćeri, Anu i Elzu, koji su im bile sve na svijetu. Međutim, obitelj je skrivala veliku tajnu. Elza je svojim rukama mogla stvarati snijeg i led. Wow! Ali gledala sam ovaj crtić. Jedne večeri Ana uvjeri svoju sestru da plesnu dvoranu pretvori u zaleđeno igralište. Dok su se djevojčice bezbrižno igrale, Elza iznenada izgubi kontrolu nad svojim moćima. Ledena munja pogodi Anu u glavu i ona pade na zemlju bez svijesti. Srećom, nismo preskočile, ali hvala što paziš. Srećom, Ana se oporavila. Kako bi zaštitili kćeri i sačuvali Elzinu tajnu, kralj i kraljica su zatvorili dveri kraljevstva. Elza je dobila rukavice koje će zauzdati njezine moći, ali ona se i dalje bojala da bi nekome mogla nanijeti zlo. Udaljila se i od Ane samo da bi ju držala na sigurnom. Kada su im roditelji nestali u strašnoj oluji na moru, sestre su ostale osamljene i tužne. Na dan Elzine krunidbe dveri su se otvorile i uzvanici su ispunili kraljevski dvorac. Ana je ubrzo upoznala naočitog princa Hansa te se istog trena zaljubila u njega. On se zove princ Hans od Južnih mora. Samo nisu nadodali. Znači od Južnih, neđe sa Jadrana. Da. Oho, Ima vidite. 12 braće, dobar je. Dobar je. Aha, ja sam mislila da je dobar, da je zgodan. Dobar, ima 12 braća. Jedan će valja brati, je li tako? A sigurno će. Da vidimo dalje. Kaže, kada je od svoje sestre zatražila blagoslov da se uda za njega, Elza je bila izvan sebe od bijesa. Ne možeš se udati za čovjeka kojeg si tek upoznala. Povikala je, a iz ruke je poletjela ledena munja. Užasnuta Elza pobježe u planine. U pratnji Kristofora i njegova soba, ja ne znam šta mi je, Svena, Ana je pošla u potragu za svojom sestrom. Visoko u planinama naišli su na čudesan ledeni svijet i snjegovića koji govori. Ime mu je bilo Olaf. Uvjerena da je on dijelo Elzine čarolije, princeza ga zamoli da ih odvede do njezine palače. On se voli grliti. Olaf, je li? Isto ko Grlivka. Da bi ja i Olaf bili super prijatelji. On se zagrli Anu kad bi prvi put vidio. Aha. A sprepo ih A je. je li mu, ne, još imam ovo, a je li mu leden zagrljaj? Malo je. Malo pak snijeg, je li tako? Da.
Da vidimo, Ana sestri ispriča sve o užasnoj snježnoj oluji koja je zadesila Arnedel nakon njezina odlaska. Samo ti možeš vratiti ljeto u kraljevstvo, rekla joj je. Međutim, Elza nije znala kako zaustaviti snijeg. Nemoćna vikne na Anu. Ne mogu! Istoga trena ledena munja poleti preko odaje i pogodi Anu pored. Posred srca! Kristofor joj pojuri pomoći. Bit će bolje da krenemo, rekao je. Ajme, sad se sjećam. Kada su se spustili do podnožja planine, Kristof primijeti da Anina kosa postaje sve bijelja. Zabrinut odvede ju ravno trolovima, znajući da joj oni mogu pomoći. Elza je tvoje srce okovala ledom, reče stari dida trol. Ako se on ne ukloni, zauvijek će se pretvoriti u ledeni kip. Dida trol tada objasni da ledenu čaroliju može topiti jedino istinska ljubav. Princeza je vjerovala da je Hans njezina najveća ljubav i da ju njegov poljubac može spasiti. Ana, Kristof, Sven i Olaf požuriše u Arnedel da ga pronađu. Nemoj ništa otkrivati. Vidjela sam ja. Nemoj ništa otkrivati. Ne znaju svi što nas gledaju što će se dogoditi. Strpi se malo, pa ćemo onda pričati. Čim su stigli u kraljevstvo, Ana je potražila Hansa, ali on ju nije volio. Otišla je, znači sestra je bila u pravu. Da, pa da. Otišla je potražiti Kristofa, shvativši da je on taj koji ju istinski voli. U to ugleda jeziv prizor. Hans je zarobio Elzu i sada se spremao pogubiti ju svojim mačem. Kako je zločest ovaj Hans. On je samo htio kraljevstvo. On je htio, znači, samo njene pare. Da. Kako je bezobrazan. Trebamo biti s nekim jer ga volimo, jel tako? Ona misla da on... Tu ima jedan dio kako je on bio gurnuo Anu napod. Pa ovo je baš zločest neki. Zamisli što bi on učinio radi njenog kraljevstva i para. To što je poznato to On je bio na kraju poljubio Anu. Da vidimo dalje. Ja znam da ona jedva dočekala da ovo reče. Ne možemo je zamjeriti. Idemo dalje. Gdje smo ostali? Ovdje. Tako, bravo, cure. Kaže, prikupivši svu preostalu snagu, princeza se baci ravno pred Elzu. Hansov ju mač dotaknuo baš u trenu kada se pretvorila u led. Elza čvrsto zagrli svoju zaleđenu sestru. O, Ana, zajeca, tada se zbilo nešto čudesno. Ana se počela topiti. Samo istinska ljubav može odlediti zaleđeno srce, reče Olaf shvativši što se dogodilo. A to je istina zapravo. U pravom životu. Kad si povrijeđeno srce može izliječiti samo osoba koja te zaista voli, a ne ona koja te hoće radi kraljevstva. Ali ne postoji za uprave da te nešto zalediti srce. Ali ti može srce biti povrijeđeno. Da, i onda Znaš, može te neka prijateljica strašno povrijediti jer joj nije stalo do tebe, reci, i onda... I onda ti tu srce kuca i onda ti počnu suze. Budeš tužan i onda ti jedino druga prijateljica koja te za uprave pravo istinski voli, može to srce, kako da rečem, da nije više povrijeđeno. Može ga Kako? Da je zagrli. Da, može je zagrliti ili ne, ali... Ako, na primjer, Elsa je sad zagrlila svoju sestru. Bravo. Tako je, kako je sestru zagrlila, znači njena sestra je istinski voljela, iz dubine srca. Kaže, ljubav, povika Elza promatrajući Anu. To je tajna moje čarolije. Ona podiže ruku i istoga trena sunce ponovno obasja Arendel. Hans se zapanji vidjevši da je Ana živa. Ana, izusti, ali tvoje srce bilo je zaleđeno. Jedini si ti ovdje ledena srca, odvrati princeza, otjeravši ga. Ljeto se vratilo u kraljevstvo Arendel i svi su ponovno živjeli sretno. Dvorska vrata opet su bila otvorena za sve, a kraljica Elza i princeza Ana bile su presretne što ponovno imaju jedna
drugu. Gotovo. Aha, šta smo naučili? Da vas čujem. Da jedino ljubav može otopiti ako ti se neko povrijedi i to sve to. Tako je, bravo Petra. Jedino prava ljubav. A ne ovi što su došli radi kraljevstva i pa... Evo kako je Petra pokazala, mani. To nije istinski, a ona nju je sestra voljela. Eto isto da ja tebe zaledim, mogle bi te njih dvije odledit. Jer te vole istinski, jel tako? Se volite vas tri. Petra je reka, znači naučili smo prava ljubav, može topiti najledenije srce. Bravo. I tako i jest. Ako ste povrijeđeni od nekoga, vaše srce će uvijek pokušati, to je zaliječit će neko ko vas zaista istinski voli. Zaista ova priča se može u pravom životu, kako pomozite mi cure, ova priča možemo i u pravom životu... u biti ove stvari iz ove priče se i u pravom životu mogu dogoditi. Eto, tako sam nešto htjela reći. Šta kažeš? Ja sam bila Elsa, ona Ana. Znaš ti s nju zaledila. A došla Petra i odledila. Ja ne volim Elsu jedan, ja volim Elsu 2, to je u Elsi 2 su našli brod od mame i tate. A Olaf? Draga djeca, evo dok one nešto gledaju slikovnicu, nadam se da se i vama svidjela priča o Elzi i Ani. Hvala vam što ste nas gledali. Sutra smo opet na istom mjestu, isto vrijeme, a mi ćemo se sad dogovoriti pa ćemo vidjeti, napravit ćemo dogovor što ćemo vam sutra čitati. Doviđenja!